Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag ag progreso! Kastala ti biag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amirisan ket pakadawan met iti adal ket mailinteg dagiti killo a kapanunutan. Kastala ti biag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Ket itagagayem adtoy manen ti maysapay a pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di mo pagparamag ti kwarta asaan met a nagtaod ken ka. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Nanang, tatang, agbayad akmanan iti matrikulak inton umay alawas. Ay, pasensya kayon nanang, tatang. Kayat ko nga iti makalpas iti panagadal ko. Iso nga anusan dak ko maapagadalan. Ay, anyan aya. Sa apay lima ka titarongken sitaw nakong. Wan nga raw. Ay, anyan aya. Mailumlum tayon iti utang. Basit lang nga anusan, nanang, tatang. Makaturpusak ton. Umadan iti panagturpos ko. Mala, padasan mi ti agdiskitar anak ka. Padasak ti umutang ka ni kumparek asimaw. Sigay, tapadasak mati umutang iti maestra kabsat kaw. Ano sandak apagadalan, nanang, tatang. Tano makaturposak, kat adan natalgad apanggadak, syakto timang biyag kada kayo. Ay, rumbang lang Adun ti regregat mi kan ka. Rumbang lang agsubalit kantaw. Tapno adamot agas ti bambanog mi anak ka. Ay, pasensyakan pari minsaw Tawan ti kwartak ito. Tanay, kagap-gapok iti doktor. Ay, sayang. Kunakno anda kwarta amparay. Agsakit ka magayam. Uwan nga raw na. Nairan-ranamot paray. Iso apasensyakan Ay, pagutangak nga tanaya. Nay, ada nagpintas ako tsaya nagsardeng iti batog yo paray. Asino ti akin lugan iti dayta? Ay, tay kwa paray. Tay agpapautang iti porsintuan. Di ta kaaruba ti gagara na. Agpapautang paray? Uwan paray. Ay na, dakil ti porsinto na. Ay, urayan. Ay, mabalin ko siguro ti umutang ka niya. Uwan hanggang kas itinakunakaw. Dakil ti porsinto na. Sa nabalay. Uray ta dandanimot agturpuson di anak ka. Ay na. Mabiitin paray. Ay, sige ta kasaritak man day tang agpapautang. Malasong rekasar. Ay, anyat nagan mo itayain. Andi, tata. Ay, Sir Anday. Malasong reka. Ano samto ibalay may tamarmarban. Maminsan la ato doon ay tinapiksa. Marban to'y balay may. Ang pumintas tao. Ano makatorpos ti anak may. Ket madan itinapintas at trabaho. Ay, agbalin to a mansyon da itaw. Uwan gayam. Oray 10,000 ti utangak, sir. Kwa, tata, anya nga iti maikulateralyo. Adda ka di titulo to'y lote kan balayaw? Ay, awan, sir. Tasaan mi adaga da ito'y. Daga, dagiti kakabagyak. Anya?
Adda ka di tarakan nyo nga animal? Baka, wenno, nuang, kasjay. Ay, awan, sir. Tayag sarot akal ding ko ati adda. Isunti ikulateral kao. Inayon kumutayin, dahi tayag karakrams nga asaw. Awan tata, lading itak. Ngam saan niya umdas da kita collateral mao? Ay, anya ayat ti ikulateral kao. Ay, amo kun, sir. Adda gaya maikulateral kao. Ang madamag ko man, sir. Baro ka kadipay. Ay, wen, tata. Ay, gusto nga ron. Mayat, sir. Mayat launay. Iso ni Ana, sir. Inapintas nga anak ko. Hi, nice meeting you, Ana. Kastamat, sir. Ay na, jak lang pagarop. At dagayam na pintas nga anak yo, tata. Ay, siyempre, sino pa'y kumatimalaan na nga, no sana siyak. Sa bagay mo't kiti, tata. Mala, panawan kayo pa'y, Tainak man mangisagana iti merienda tayo. Ay, siya ko, Ay, tata. saan? Kasarsaritan pa'y lang ni Sir Anday, anak ko. Sige, sir. Nagsarsarita kay pa'y iti anak ko, Nan, mangtad ka man iti kwarta mensyaw. 10,000 sa ti inutang mo. Ngam apay at 3,000 lat inted mo kin ni Ana. Kawin at dapapanak. Padwak tinabati a kwarta. Ay umaya, ikuyog nagmata. Ay saanin. Sali-sali kan tulay jay. Ikan kalat kwarta maun. Mapit lang Day tati sa nga ribo apisaos. Nantarumarak man nga ron mensyaw. Inak man mat agrelax. Tatang, at dapay udik iti tuition ko. Ay, sapay na ibos ti binulod ko a kwarta. Anya? Kasano nga rodan? Bayam, tawagak ni Sir Anday. Bumulod ak manan iti kwarta na. Nagadun ti binulod yo. Ngam sa bali mat ti pangususaran yo. Mailumlum kayon iti utang, tatang. Kasta lati biyaga. Sa nabalay, tanasingpot ni Sir Anday. Saan anaimaut? Ilaw, sir. Nayunak mampay tay na utang ko ken ka. Takasapulan ti anak ko ti kwarta, sir. Sige, tata. Baunin niyo tanak yo. Tayo sa tipang tidak iti kwarta. Ay, wen, sir. Kuyugag. Ay, sana, tata. Makawayas mat siguro nga isiso. Ay, wen matkid di, Ay, sige nga ron, sir. Ibaon ko ni Ana. Sa dinaw, ti pagsarakan niyo, sir. Sir, sa anak nga umin-inom iti arak. Ay, kat padasa ma. Pasit lang, met. Sige na. May salatil mo. Alan. Nung mainom mo na ito, itad ko matentut utangan ti amang makwarta. Sige, Ana. Sa dino ti ayan. Nakaringkan? Loves? Sir Andy, anyat ka kasangwan da ito Ay, ayatan ka, Ana. Nakasaganag ang mangikasarkan ka. Diyak kaya't di mag-asawa iti na iti atao, tatang, nanang. Idarum ko taginundawayan nak. At dalagit din laok na iti arak na impainom na kanyag. Anya nga idaraw. Apay, di mo mapanunaw. Si kamot lat maibabain iti kasta nga ramidam. Wanmat nga may nana. Makiasawa ka kitday. Uray tabak nang ni Sir Anday. Di kanto agregat, iti sidong da. Anyat amom no pagadalan na kanto ni Sir Anday. Kaya nadan na pasamak iti nagbaitan yaw. Iso nga umanugot kaan, tagkalay sa kayaw. No kasta, mangala tayo la iti papilyo, sir. Saan tayo nga agsilibrar? Saan na masapol?
praktikalan ti biyag ita. Imbes agastusen tayo iti kasar, ipautang ko lagay, tapno agporsyento pa'y. Ah, ay, uwan matkit di asar. Husto ka. Ken no makaala kami iti papel, makipagnaid kami tupay la dito'y balayaw. Tata, tatang, kunak kuma. Madama nga men, ti pan naka-renovate ti balay may. Ay, uwan na. Ay, awan problema ba? Ayos laag. Ala, ante. Di yung pagsardangan ni Insan Ana iti panagadal na. Kakaiso na adandanin agturpos. Ay na, awan nga rod kwarta ama busbaus. Iso ama kiasawa laungon. Kastala tibiyag, kanakan. Oray atabak nang mutya mga asawa kan kwa na. Ala. Naibaga ngamin kanyak ni Insan Ana adi na kano ay ayaton di mga asawa kan kwa na, ante. Ay sa lawasaw mo't na dya kasinsin mo. Anya saan? Ay ayaton na. Agim papakipot laday jay. Di kagdanat, Ana. Pagadalan kanto. Ay-ayatin ka, Ana. Ay-ayatin ka, kunak. Sumbatan nakmet, Maturog takit din. Di nagtalikodan, Anay ko, anya ka kadi. Di mo mas antitakyag ko. Masaksakit, anak. Kasano? Aging papakipot kapailaan. Kat amok tumutla a pagpatpatayan nak iti kastaunay. Pakipot! Oh, kwartayo, tatang, nanang, sagdud 2,000 a pesos kayo. Wow! Ay na, adda pagpakulot ka. Ang damat pagpamasans ka. Kanyo adda sobra. Pagpa-facial ka. Ay na, Ino, ang damat masobra. Agpapukisak, agpakulurak iti buaw. Patikida yan Sige, allowance nyo kanyak na tatang, nanang. Ikan kayo tumanan. Ay na, thank you manugang bay. Nay! Nay. Moving ka, parimensyaw. Thank you, paray. Gagangay na tanda mga rod pagpapaubing. Ay na, imbagman paray. Nakamanugang akay. Iti adda mabalin na. Iso agagagay na paray. Ay kahit mayat maapay nga ijabalayo ti pagnanaedandang agasawa. Madama ka nung ti pan nakarenovate ti balay da anday. Kastaya. Maan na tayo warwaras at magparay. Pudno aya nga inkulateral mo ni Ana nga anak mo ken ni Andy nga agpapautang. Nagkunamay. Saan bet Palso day ta ada magparay. Umapala dagita agsasaaw iti kakasta. Nay, baruman tibado yun ante. Angkal. Ay na. Gagangay ti adda manugang naabak nang Ay, word ka na kan. Kita am tirilaw. Ah? Ay, nagnina day tao. Intid tayo manugang mi day tao. Kanto'y kwintas ka. Kita, nay. Ay na. Inted metla ni Andy na itaw. Ha? Kain, day to'y pustisaw. Ay, tay kang inaanak klase ti pustiso day to'y kanakan. Nagmayat sa daya. Aywan. Ay, una yun. Kas kay mo't labak nangan nga agas asta, angkal. Ante. Gagangay ti adabak ng amanugang na. Ante, angkal. Kitaan nyo tanay. Da kayaw ti sarsaritaan dagiti tattao ditoy. Kun laglagi pa nyo kumatay pagsasao ako nana. Di mo pagparamag ti kwarta, asaan mo't nagtaod kan ka. Nadula amin day ta pagsasaw. Awan day ta. Sao-sao banog sungula day ta. At ka din, Andy. Ay, ada sir. Hanggang nakaturog. Asino kayo kadi sir? Kaya na niya't masapol yung kanya Anday. Nabayagan na sapsapulag di awanan ba na lalaki. Dakkel ti basol na kanya.
Basaul. Nay, apay sir. Sigo da driver ko na andi. Nagtakaw iti kwarta. Kan intaray na pa itilugan ko. Aniya. Manangal nilaw ang lalaki. Saan lagayam asyak ti asawa ti awanan bain nga ande? Peke ti papel ti kasarmi. Mala, bayamon. Uray ta natiliwdaan. Ipabalod na nanakaw. Awanan ba inday dya lalaki? Nang limlim mo lagayam. Kunak no pudno abak nang ngem agim babak nang lagayam. Saan namot gayam a kwarta dagitin inted na kadata? Uwan nga ron ah. Kasanupay itan. Sapay masikuga kon. Tatang, Pa, nanang. anya nga ron nga anak ko. Awaten tayo ah. Pasensya kan. No impilit me, ti panakiasawam kun ko ana. Ay, oray siya. Suri anak kau. Nagparparamag kami iti amam. Ngamanyan, tapadamot lagayam ama mirmiraot na jay nga ande. Kan nagdakas pa'y gayam ti ugali na. Mala anak ko. Pagtitinulungan tayo abiyaga, hindi si Kugmaw. Anyang aron ngay. Kastala ti biyaga, anak ko. Ditan gagayem tinagpatinggaan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagparamag ti kwarta asaan met anagtaod ken ka. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat ken iti direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Computer Recording Technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.